Feeling nga le rivang o la woti o le wa mo le tanto filo inga fo ya ma le suyo le tanto wala le o pe o na longa puili ya ilo to pa ia malo to malu to o mango le fa msidonga ile so male so mai sa mo fa talvan tu lilu mai ava malo le fio le fiva ya malo fo le on sai mai tanto nga wenga fiva tasil rivang o la woti malo so fu ma lang yemma Talo fa fonga mua malo fo ile tawata ila tofa il fa fo ina o tatu tute masani o litio ya mese fo le nipo kalame o tatu mo mai nei taimi le lo fole tua fa talo fo isu tatu o tunu ya mai le nava ya so ya sali ma wa tatu fido inga la sto nai ona o le tulanga fo ile ya wa tuaile famsinonga ile ya sto nai ya ai wale talo fi ngai fo taimi whainga wenga o le tatou le tio ina, ia o te iro le tulanga le wala i ona le mawasa tatou reporti mai la nai, ia a o tae nei ia o le uwha ua wina, mo i o le vaiaso muli nei na atofa mai mo vaiaso i lima, e tatou tele i maa ua po le atonu le tulanga o le ai e whamasinonga ia i le whaatulanga nga mai al whamasinonga ia se mea o le atou, ia isa la tau fuafuanga pe a whai e tu atu i mauma ma mga wenga ia a leo ma le whamasinonga ia o le alitala o le ato iai. Ma lo va taia le lo ia varanga ta mai le tanto fa so le vea so na same vai today. E ina ua mori mau ia le komisina langolango le matanga alwenga o leo le sunga ia pali ia Mona Lisa Kitchi. E winga fo i le whaila e pe ona ta ua e mawhai ona so mai le tanto whamtalanga lea mai le nawa ia so se ia ulia mai le nei ia sunga fua lilo mai au. Ia, sa whamanino lawa fo e pe ona ta ua fo le napo kalameras whareile ia e le sunga pali i tūnanga umasai ai ia le lātou fo i lana fo i ngā ruenga o ia sa o wasi inga le mata upu nei pesa o ia sa whapena ona ia i le vai ngā o te tele o le mata upu le nei ia mata ta iul e mo i o lesa ia i le inspector sa whapena ona wha tūlanga fo i lea mo le so ina mata upu le ta i le au su ia e pe o lana fionga le na whapena le sui komsina ona na ia tilo i le whaila ma mea umalawa sa i le whaila lewa mai e le whamasinonga. E o le tūlanga tā ua o te whate pai e le tātou atunu. Ele i maua ia le moni maule nā Mona Lisa. Papali. Ele i maua tonu mai nā le tā vale na mafuai na maliu tu langa i isi whasa launga i wawa ia tu iai. O na e au mai e le tā vale tau i ora hai eis. O ele i eisi tala whapena a pali i tonu le whamasinonga. O le whamatalanga le sunga pali i le tūlanga i le tā vale pa e le tā ua na whaasara lau e leo. Mo seisi e ono sila fia se whamatalanga o whio i eri tā vale lea ina i whao o mai leo. Sa whasalawina i le nāwa i tāwa lua whelua tas. Lea la i eri whamatalanga a pali. Na o mai ia le awali i fo ia fo mai i fo ia e whaia tautonga mo e ma liu po pathologist. A saina. Sa o mai lo tātou atunu ia ma maua ila la tau soswani. O le whamatalanga la pathologist ia. Ele i aise tūlanga whele le whailoa mai pe o le atonu le tāwale. E nāna whaapea mai o le lātou whamtalanga ina ua wā ai atau manu o tū au. O se tāwale maua lalo na la vea ai tū au. Baua leo whamtalanga. O se tāwale maua lalo na la vea ai tū au. E leo se tāwale maua lunga. Wa mantua sa moa o le ai tū wa ia. O le ala le pule na la vea ai tū au. O le Land Cruiser na alua tu ele ala le pule. Mantua fui. O le tūlanga le na. Ia o le i le tū wa inga le na Samuelu. Ia, ona whaasolo mai ai lola ia lea ua mawai ia ia pali. Ala so na ile sa tu la ia, ola so alna ile fiafi sa tu la ia le sunga ia salali. O se ita ile leo inspector. Ia, nalona lua ile le fionga ia aswao junior wa alotu. Le sa lato whaatinoina. O ia, o junior wa alotu, o Eliu ia kopo, ia Malaysia leo o la tol na whaatino ina le suenga le a sao le suenga le lua fel watas ia o le maua salale pe na tu tele o te o mai lai la sto na o le wa kolosi salale mantu ale na faita to sumo la walu le mo maua salale taimina le na faita to tanoanga le Australia ai o le aso to na le wa kolosi e Catherine ia salale Eso ina o le moli maule na salali. Na pop apa iloa ilunga i le moli maule na salali. E ia ele whamatalanga Sam le sai tonu o le whaila lea.
Ia. Mantua foi lena sau tu pa imoli mau mai, ele se whamatalanga Sam toi whai e leu. Ia. Ina ua to e maua mai, na whao ngā lava whamatalanga i e tolu i na whai e liu whatamalama. Mai. Ina ua moli mau i salali, o leo maua i sa iai le whamatalanga Sam, o le upua i a salali le whamatala, o sa iai le whamatalanga Sam, meaning o le statement. Ia. Ia. A le statements la le ta ua, o le e ono na i tūla, o le whamatalanga Sam le na whai a Samuelu le na whai a li o whatamalama, se fulu valu i tūla, a le whamatalanga le a Sam le na whai a i leo, e ono i tūla, ia o le whamatalanga la a salari, o le whamatalanga le a sa tūsia e liu, ina ua o atu le fiafio le a soivo iuni, a soiva uni lua felua tolu. Ina ua atu yo le mele sana no fo ai le hotara lin. I matotua. Ia, ma fai e lo fam talanga ia Sam. O ina lan fam talanga na Sam. Lai ta wa i Sam. Le mea na u ye le ulu ole. O le tangata le ana la vea. Tuan. Ai wa fam tala Sam. O i le direction le na u ye le ulu o le tangata le ana la vea. O le ala le na mana na o i lo la tau ia. Fam talanga le salali. Ia e o anga ilo le sin. Ia o le whamatalanga la na sala le wa matua i sa mala ia defense. Ai sea le maua ele o iai le whamatalanga la tonu o le whaila a le sunga le tamata ilo ia i le tua leo ele i disclosing o fo i le whamatalanga le na pe wha ilo atu le whamatalanga le na i le vaenga le tute polo ia i la tawolo molia. Ia pela ina le na matua i tu i fasili ai o ai le ale taimi le aso na o ai ia i mena ia salale lua fasili ngia le notebook kali nei tu loa fogamua notebook o whaapunga salale ele o whape au taimi uma ele ele paketi ale ofisa o leo ma e mawhai ai ona supply ia anytime ia notebooks ele whatalia ia la tonga albenga lona tolu ia o tulanga foi le whamatalanga ele o yaini records o whaamaumaunga o le anga ile ai o le sina so le aso iwa le na ta waina anga iai le foi se record o ta ua mai i ta tonu o le whaila lava lea o lea na ta ua o la tau masama si waina o na la tau tia ia foi sam le sin o mea umai ana tu i fasili ia i salari na tau tia ia foi sam le sin tau le yango ia sam e tau o mai o le tani salale nei mea uma sai tonu uma le whaila mea uma nei ma o la foi e mau le wha maunga e liu i le whamtalanga Sam ia a nga i le sin valu kou se fulu mai le whaile a fiafi na wha mawina ai whaile a fiafi na whai e na amata le whata tanoa ino Sam tau le awhare valu le pō tusi e lole lalo leo e liu ia kopo whapea ia valu tolu se fulu a nga i loa i le sini vaiteli a nga i a sia le sini vaiteli ia nga sa tu i foi lele wa fasiringia lava le defense le o lava le whamtalanga le whamtalai o ato mea na whai o le sin na mafuanga tau tia ia i Sam yo e whamaita la asalali o le loko a Sam i anga whai mai e fia drop ia i Tulaeli e fia drop ia i Tulaeli na mata wo mai e drop ia e mata wo mai mamri ia e faculty defense le ngai ke pepelo o leanga manga o mari o Sam e ko ngofo makia i Sam yo la ko kere i yango ya Sam peyo inana yele vai liuna o le laua ko le defense o pepelo o leo ia o tal wa le fasilia ma ko fasilia kwa lai lo ona fai lo le leo ya salale luma fa masidonga o fai asile ma fa tele o ia fa mtalanga matu o inga o fai mai ia o na mai e lola ia leo le fautuanga le fionga tamai tai famsino le lo ia defense o le sunga ya merchants Richard Merchants ia o le tulanga wa vaia ia pe o le tata watunu o le famtalanga ai foi a tala sama tango fia ia o le tata watunu e treat ka uma with respect e tata te whaalongia e tau foi o le mori mau e mo o le case la tau o le evidence la tau e tau ona tui i fasili mitunang whapena e o peiwa o la wa already ansai le kelo i si fasili
Ia pele ku ia kwa ia le molimau o le lau fali atu ai sa tu la ia tu ai loi lunga ia te mai tai lo ia liu ia le inafu ia mai ia fa pe atu loi i le famasino wa fane o vayaso ma o lo ono fonofo lava le prosecution ma tilo i le mea le tupu ai i le fainga le defense o molimau ia e pei foi lele o le tele o taimi pei wa ia na amata mai ale fionga le komsina na la lau le corrupt na la lau le pepelo o le laia o ia o le laia ia fa pena foi i le wo mai le ia mai fia ai o le wa pei wa fa ali mai ele fionga le tete fam sinu tu langa le sa fa to esana le li lo ia merchant ia ma fa mai lu fo i fam sinonga ia ma toi fa awa wa foi la ia le o le fam sinonga ia uma salali ai saulo eliu eliu ya ko manto fo el tawo eliu o eliu ko ngole nga fa fam kalanga sam lewa pop up mai manko fa wa fiang e mo limau ale pop up ia salale le piece of documents le fa pe mai ol fam talanga sam saulo eliu fa mai tala eliu wa sao la ngai ko ngol faila e la ko faila so se faila e fai au mai le ko e au mai la le original ai fai le copy tu o le official leo fa tau mo te tapa tu ai au pele lo se me i ala tapa tu la ma mai o le official leo le na la yo na fai le copy la ma sa ai umma ya sa la lau fo inale le pepelo o e liu ya io ile tu langa foi le e ke le i fai se interview wa sam e tele i ele i ni me fa pea lona o fa maoninga ele ia se me fa pe tono le faila al prosecutor ale nafo ele ia foi se me fa pe como mako faila ale ma mai olto faila le official leo ia an fa manino la ele eliu lana foi tu o a usa pile up ingal faila na ia uma me uma nei ia uma me uma ai vai me ta wale fonga mual tu langa le ta wata mai mai faila ye tolu faila al prosecutor faila le defense faila le i leo o le i leo mea uma ya ofia fam talanga le asam ai olo faila ye lua ele se mea ale fe mai ya el meta wata mai i uma va nga uma case nga disclose kui ole il defense ai pa wale al fam talanga ele o ye ton o mena na langa ai foi facility defense ma fa pe mai lo ya eli o le piece of documents le por pepalia le fato ato faia 2 to 3 weeks ago fato ato faia ile lua ile tolu vai aso talwai ina wa uma tu le moli ma tu pa ya o ma fa nga ya defense le wala foti o la tsid ya o na wa la tu pa wa umala na moli ma ele ai se fa matalanga sam na toi faia le mai ngale lua fe lo tolu al watu lotu pa iba ai ele tala fia ngai le va ai nga ma mole tu leo usole elusi mole tu leo ele o ma na ia le tu langa mole tu leo le to fa yes fam talanga a Samuel le la uto o lo ko pe mai le melia mai lo tu to non faila le ai sa wa lo sala le mole mau o le el documents le ya le foi la wa esa mo eli e mole mau o le o nga fa el documents le ele ia se fa mtalanga sam tu sia ia fa mala mala lo edi o le fa ile fisa fa ile fina fa ile na o you say if I ile mele no fa ile hotel alin o atulo ina wa te fa mtala mai sam ia ele o se statement fa ali uma eli tanga ia ilo sunga mai tai lo ia okay ofo ia o tala ne ile leo o te ofo whatever na lo ia te le lo se ngol statement ma le piece of paper I take notes leo ele sa notebook le sai mile wa le fa kali ela ngal benga wa ko o mi nga ku eliu ile notebook e va be mai eliu ele sa notebook ya ele fa tali ela ngal benga fa pe kasi ka sanga nga mai le notebook leo o mai ke se lua alongo winga le ko fa pe mai fa kali ase ko alo ko issue ma le sine notebook la ole ku ku fa la me ya e ma fai ona o mai el pepa e folia e take i alo notes so o notes la me en take nga fa ma wina ai le o se statement ya o fa ma mai na e liu fa mai e liu ese le statement ia ma le pepa la na o fa ma wina o notes me ia na o tu si la lo me en fai mai e sa mi ata o le hotel
leo o tu si la vai fa inga le ngola pe palanga mo no so ele se mes ka se fa makalanga ako ele o saini ai fo se ia kasi nga me nga kuli ya eli awai kokongo le o no ti le last page o le saini ai le le situ ai fa ngola eli le si ku aku se lengo samwet ai le saini la samwet le la fa ku ia Catherine o le ana intention nga ku oi fu le mele ngai intend saini ai sam ya o le tulanga na fa mai eli le ia pule eli ia fa ngola ngai take ngai notes ai le se statements le menga ese se mamawa like a format fa ngale li fonga mua ese se mamawa le format o le statement ia male mele take kaya notes o le an tango ia fa ma wai me na fa ia toi sam ummi fo ia se kai mio kuli ai eli na ia o le tulanga fa le ile anga e fai su enga ele I document uma mea uma ele ia ni fa matalanga mai ele usa ia uma ko fai la mea uma nga na ma ko ole mea foi na ia na mata fai atu su enga e tuli ala Samuelu ia ilana fa matalanga le na mali su ia fa matalanga mo molen fai ali ele to fai san fa matalanga ai pe o ma ko notes nga te kilalo ia o foi la ia le na oficina o sin nei ni records o mea na oficina ai salari na oficina ai foi ali ile tulanga foi le ele ai manifa ma leo ile tulanga le mea la ya o le ana o ile sin o le ana na o mai ia tu usami tula ele tongi foi facilina ia o foi la le avenga o Marie wa hold ya Marie for 4 days ai le se mafu anga tsawe ala ona tsawe ona sa ya Marie ya fa ku ya kala eli ele ai ola nga ku Marie longa finga ngalo mali te ya mali na loto na tala no mai lo le ile swinga ola na fama talanga ma to tele fosia ma to tele lokaina pesa sai Marie le ai le se me fa pena o le taya o nei la li na yai la le tulanga na pop up ai foi las freile le isimo le mawa leo wa nga I mai ia le isi leo e sua faya Jordan Sally Jordan Rodney Sally wa ia fa ilo ai lumal fama sinonga e lua fute chol ka avale le pa elen tata le no ai li fonga mo le ven ia fa mai o le footage mo nga take le nga fa ma wina CCTV le kasi o tolu AM o le aso luas futasi masina e fa lua afe lua tas ai o le footage fa mai le tala a Jordan o le afangi o le footage sa o ke minga la vea itu o le kasi o 5 AM wa ma koi ke ilo mal fa masino nga o le wa Paulo ka kama se le wa lua ku fai mai le kai mi kongo nga mali wai tu ya ta o fila fa masinonga mo ma wa Jordan ai fai mai lo al polo inga ia toi avatu le footage le nei le fai mai Jordan e se tilo fa masinonga mo fa wala na ma nei la ta ya na mo ai fa wa le ma wala li le fonga mo ai luma fa masinonga pa wala na mau ile tulanga ile le atale masa play foi le atale o le atale e kia ia o le taavale foi le pa ele sa fa san la leo ale ben o la solo muli mai tua mai ele mele sa tuai ia ala muli ele tai fa se tu lo fa fonga tata o tunu la muli ele tai fa o le taavale ia ale tai milena le fa mawina o le tasi 5 amo ile tasi 5 valu amo ile vavea o le o la solus tasi o aperila lua afe lua tas ia kuli ai lo Jordan o le alfa maunginga o la maule wa le wa ai atu o le e afangi wa ma wa le video le o le se meta wa mai ile time tonu na mali wa tu au I fa mai Jordan ia o ma tausa su inga na ma tau wai o le ma tau wa ai le o le tau muli le mai le al tai fa se tu lo e ye se me ala ila lo ta vale le al tai fa tu ia o ma tu afa siningi ai e so expert fa ile le fa animal la ering mo ka ngol me
expert. Ia. Isu ai mafau ngol tai faule le ale ngamuli ka vale le. Ya officially al defense wa tai faule e fa mata e tai faule to e le o muli ta vale. E o fia masang fia ta vale pa fa yona I lo le ona le ta vale le te fa me. E nei masa me ia wo ai o nga foi lele o fa upunga fa pe mai ele li o Jordan. Ia o na mātou wa ia pe ia ni fasi anol tino o le na maliu. Le ono maula lo ta vale le fu le tau muli ai o le mai le. Ia. Ia awa fa mai la na ia fa matalanga. Ele I maua tele ni fasi ano se tu lo Samoa. O le tino tu au ilunga le awala. O le na tele na alu man ta vale la tau ma mana tungal na ma mafonga ma le lo le la tau. So Ia. Ya o le tala fa le Jordan o le ta vale le. Tu tonu ai lungo le engale te vai tu ai lalo o ile mena mali wai tu whatever na la tu atu ai impe ia la fia il pongsalia le fa tu ami ngoi mai le tasi lima valu mo Ia. ya o tu nga mana sama tu atu I facilial defense il fa maoninga fio ye records le si tu langa na facilingia ai sa tu so le to fa le la lipu Ia. o mai lo ya la la puli sa to so lamento le o ye to interview la le pule su elan ta vale le sa fa pulo wel ta vale ta fa pola na ta vale lo na fale ya ma tilo mai me umana ila to su en fa mai ta la a Jordan na ma to fesiling ya la le pule na ma to o su la le pule su ele ile afange ile tulanga foi le ole fai o langa fa makalanga sa fai I petasa sa ye foi matanga tana ma to interviewing I petasa yo la to ya sa ye fatasi malala le pule le camp ile pole o le aso lusu tasio a perila wafel watas Ia. e kulo ia ka defense fela nga fa makalang ele mangi mea fa penga o kongi lengi mea o tonol faila le fa ye fa mai Jordan na yai fa matalanga sa yai I tonu I so lo ya le sunga ya Jordan ai nga I mai lo le to fale le pule remoni ayafi Ia. o ia le na so mai nail tie out ile ali ile leo ile kolosina ile ona umana kolosi ya Jordan ole ala le pule remonia ya fili mas full walta sanga wa tele fa ipo tolu fa na ya olona ala na nga wenga sa yai sabe ma fa pule o fale atolu luafel wa ono luafel wa lima ya o yo se ol president o scopo o los full walta sanga ya fa mai lo ya le tala la pule lima ta sanga o fa atali ile taimi le nei ne wo tu wa tono fa masinonga lima ta sanga o fa tali te sawikilia lo ingoa e fa mamalo ingoa mai tu wa inga o fa eta wa leva na ta ulenga ina lo ingoa o tulanga yenta wala pule ina wa fasilingi al tamai ta yo o nei na fu isona iloa il tulanga nta pune fa mai yo wa leva na ta ulenga ina lo ingoa o lo ainga o lo itu malo o fa la potonga o te ya o la vaenga fa ufai o sia fa na malo to lua waleva na fa leanga malo lo mato ngoa lo ngoa mai la tone ma afia ona ole mea o tu ia ya o ana fa leanga ina lo ngoa pe na ruina lo reputation fa mai la pule ia por vai te mito no lua felo tasi no mal parota ma umale mali wol taule le au tu au tasi masina ai ta ulo ngoa o una mali wa tu na alu toi maui atu o saunanga ia o le ftaringa le pule na toi maui atu ona sa faia mātou fa matalanga I leo ia mawhapea mai leo ia tia wekilia o ele se mea o ea afia Mani. ai o le lua felua tolu wa ia le tangata o sauta usa o mai lava ia na whaasalalaunga o ina na mawhau ai loa e sili ai o na ave loa leo o le lua felua kolulang pop up inga went viral ia Sam I le video ilanga interview na mai leo le wafelu kasi o mai si sa mori mau ina ile pole na tu pole fala blabe mo le fala blabe wa umba na sauna mai foi tai leo sa so ina wakilia ile so tanga ile maliu tu Ia. ile wafelu tu ina wasala lau ilunga social media le interview wa Sam ma wa ta wina ya we fa pe o usai ile pole sa so aina le tamitile ia ona la ngona ina wa eva ai tu wa inga ya Sam ia
na e fa fena e mawaina tu wa inga ya Sam o ina fa ilo nga te fa mai ia na pasi mai a inga mawo ya te ule interview le na e mata ia na o mata o le video la le ta wa i le tangata e mai se o le ata le ia a fo yo le por kalame le ale Blue TV na interview wa Sam e te mana tua pe e te vai e te tau na o to e mana tua le anga e matanga i le se me o le angalo ai e matanga e le anga e pepelo o upu ia le ala pule ia i loa po il tangata le alu atu le taavali o upu la ia wa play lo le video le mai mingu kem se konge ia o upu ia Sam ia i loa po il kakale la kur ka vale le na utango lo le ave ia le mia matango lo Thailand telephone fai mai o le ala mai lo le ala o kai mi mua la le fa ko aka o ia se kangaka mana uingo o le mea mua e le ai seisi na o tangata matala na au mai o whaalongo atu iai. Sa whamela na whaupunga na whaingoa ilo na ngona temi na mixed feelings. Whaangoa ika ingo, disgusted. Ia, e mawhai e sesi o na whaia ni tu wa inga o langa upulea. E mawhai e sesi na whainku wa inga whaapea. Mango o ilo ia kia usela ngonga. E tatau o na whaia se moni anga mali poti lo ilo. Leo e siawa e langona ia langona. Ina ua tupu mua le mea ia e tua ia le luafilua ta sama fai lava ona o tala fa mai le ala ngoma kupul mele luafilua kas sama fai anga kali aku i ngai kangaka wala ele ova ai mafalongo nga o kala ave nga au mai ia sama fai anga alu fa mala malama ilo ngai kumalo ia mea ia o waile iloa e upo ai mo lia po ai mo lia wanga o tala sa tua le se ngoa bo tangata fo ale kai mila le o ai ai le fa makalanga le lunga le o le interview le ia o te lete mana o ia to e uila o fa na o malo to o lua la wa nga fa failo tu malo le me na ui ai i le lua fe lo tas e o te tawana o fa sa o alo le na lai lona na fai mo lianga o no time mua le fa mai la nei tala sa na sala tua le time le ia o sa o lava tanga o sa o tanga tai lunga le o po kala mele o te tawana fa mama fa sa o ma fa malo ngo mele le ala o tu wa inga ia na tau tala ia le tamale e onga ia fa mai o fa tangata o te pepelo o te corrupt ele taula na no fo langa o fai pule e tawana pui lo a inga ma tangata ia trust ia te ia fa mai no la ia le o fa punga le ala lo na fa mtala inga oli o me le sa tupu ia te mai o ia le si sui fai pule le palo taina le pa inga le le na mai sa o ia o tuila epa mafia me ele palo taina lo na tumalo ilana tilo o se tangata e tamo e sui tau va mo tumalo o le te lele o le fatu tuanga lo na tumalo ia te ia ai a faia i le koinga mela le wa ba ko kala le ya wa le pola o le fasio tangata o le tangata corrupt o le pepelo o lo kuma lo le si kuma lo ke le mai wa le mafaya na te tau mafaya te fa ta tonu tangata langa le wa fa fonga sa o tangata i tala ia wa mai malo wingo le ma fa pe tangata o le mesa o le ne o ka ko ai ngi le kelo ka 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 kongu ya o pu ya ale ala wa fiu e tau mawhai atu e tau whaasao ia awa wana ise mea mawhai ia ona whapenale ona na toe whaifoile i le video le mawai ia whaupunga ia na ia mawhai ona prove le ala whaupunga ia Sam whai mai loa ma le ala ia te au e mawhai ona e tau fia mea ia o lunga lava o na o la ua maliteine o mei na o atu ta vali na ia tuina mai ai lole tupe ia te au iwa feta la le ala o te mana o au mai le ta vale na ma o tala la Sam le fa wa play le video o le wala ve e tangata nei te o te tupu se mea te tupu se mea le leile mai ma ia mai le ala o ke makua o fola va se kanga kam fa se me fa pe o te o fo se tangata fa na fa nei mea ma le tino tupe e fa fesili lo le nafu e fa ia le meleta wai le ta wal fasi vaenga le o le atsa
e Sam o lo ma meinga kur ka vale o le tupele na ia watu ia te ia e fa mau nia ia tala la la tali o tele iloa ele ia tangata ile po o tele ia vea foi se tupe fa pe ia Sam o tele ia foi le po ele se mela o tali ia se me o tele iloa o ani o langona o le we te mata ile atali e matua o tia lava o tono lo e mai se o fa na malo to lo o le me foi o mai o la matia o la fa na malo ainga man tua ye foi ya ingo sitama o mali ya ma fa pe foi ma ulen fa pe mai o ulen na mali wai ai o tau mo fa na ya to e playlist va en el video fa pe mai Sam tu saila malo to yo o ya le ala mo sa tupi wa tultulia ya wele ali isa tini le ma tu te fia ngai nei mal mata upu ia o koyo o Sam yo ya le ala o nga fa mai langa ma o kuli ya le isa kingi le fia ngai mal maka upu le ali o ya le ala ia wa ele me na o fa ya to ya oi o Sam le ya o Sam o yo o tala le Sam le o fa o le o ia te o lava le fana ele fa ye se tu la fono tala le Sam lo ia umai le ali ile o leo la telefoni o lo recorder e mata noanga na ia tai au mai ai le tol sela tala ia tia po mua o tala ia Sam le failunga po kalame na ofisini e asiata mantua o po kalame na le na lo Sam pai o tala ia Sam usala ile play ya ko angal po kalame ko ngol ko ai o ko mai me ia le tong ia le fasili ale prosecution ia le ala na te fa maunia mai pe mo ia tu wa inga ia Sam o le tupe ma le fana ma le tau se launa e tu ina ia Sam ma le tau pulpulenga e sa o ngā mea e le ai se mea fatasi fa pena na tupu pena o tala noa iai po se la au malosi po se tupe ma tu ala ngona lama le fana o noa i tangata ia e faya interview ia e tasi lama le va aia tu e pelo ai faya tala ia le ala i tono o le court ia te au ma le istentete o le si mele wa play e mafuai ona o na tia o le kala Sam fa pea o ngale ele mele la va ma le skin kicks Marie le mafuai nga kia mea ia e mafai ona e tau fia mea ia o le kala le ale ala ia le o ko repeat le mele ali i funga mua na to repeat e ku ia le ala ia sa o tango lo release e sela au ma o no le o tono o drugs a wai mala malama le o ma to kala ia Sam le fai lunga ia siata sa o tangolo le release e sela au maya ona o le o tono drugs wa malam lamba le wa ma to tono drugs maliala ioi o le ala wa ku fasilia le ala o le ala lo ai tala ia Sam e fa mele ala le mas full valu tau sanga ele imolia ina with drugs o le isi tangata e malosi lo o fina wina o mta pule ele lava molianga e ave tangata e fuala au fasaina ina se me fa pena tupu ma tau tele kengi foi mai kangaka o tele fa ina ni drugs luas futa sanga fai pule o tele fa ia mia ia mai le kasi video Sam fa mai e to o foi fai le tala ile isi leo na va ve leo na ilo o leo o le informa la to silia siata ai se wa abatu waile iva afeli moni ate wi fa mai e tapuni ia awala vane ia tau tala se metas man le ilo ele ala o le wa level na uta wina o ia tai o ani o manatu mani o langona o fasile ia le ala o ani o manatu mani o langona i tala ia ele ise mela o avea i fose kupe o tele mana o mia se puipuinga ele ise me fa pena tupu asiata le la fasili o ai min star ia tali Sam min star to lua o olo mala auli e mua la auli o na o ele ia olo le assassination le ali fonga mua e man tua le tau fa mai Sam o le o fa atu le ala ia lue me fa tino le mea e fa ia io foi ngale tangata vale ina ia la uli ma olo o ia se mafu anga o fsile siata o se mafu anga la fa ia me ia olo mala fa mai o le wali ia kalile Sam fa mai o le wali ia wale anga ile malo le la sa ma to ia ma o la pa lo ta fo ma wa o la pa lo ta fo yo ila to ia le HRPP
Kusa videos ia sa milang po kalame lele o ko mai me ia Ia. i le tulanga foi lele ia fasile se to fe lo sanga le mu mai lo sanga le mu walo wainga mai sam e la ngona e tino le li amal popole fo io no le tu e tiro le fa na o le fili ale me nei o te musu e alu atu i lungo me nei a waiva ai mai lo le ala ia tuli mai lo se si ku e kilia ono ulea la amu ai me ia ia mai le ala ina ofisingia ai fa mai le ala o le mea mua lava o i fata o whaalongo ai se mea whapea o tau pule fasioti ni minsta ia alu tu wa ia ule oti o le tamaititi ele ileva mai a wa ule o tau pule fasioti minsta ia tolua o tali ale ala o matua nga me o fai le alilia o tuai le oti tu au ia tau pule a o fasioti minsta na whaupunga e maniti tino pea whalongo i tua inga nei. Te leo a fianga wa umalo a inga. Ia, o le tūlanga ia na whailoa e le ala i tonu whamasinonga. E le ai ma se taimi, whailoa e le ala. Le ai ma se taimi e tasi na utala noa ai ia mea. I don't even think about it. O tala le ala. E le whape na alpor kiki. O olo mala auli mātou te no whatasi vaiteli. Mātou wola whatasi ai oi vaiteli. Mata wo mai le pal mene le tausanga fatasi mala ua. Ele ai maso ma fau nei mea ele fa pena foi lo tangata. E ma fana foi le mata ma tanga mai la to e u ma por kikia e ma fan al mata ma tanga ina wo ti lo tama. Am tala le ala. Na si ya tu olo sabal awa tu foi lo was lo nas fana au ai mai ai. Sa fai mai foi olo i lumo to olua. Ina ua fa alongo i mea ia asem. Ele popole ia mea ele fa peso manatu na ngale te malama ya ti oi ya ko yo so mai lo le si video sam le foi sa mai tava le leo sa mawal tala ta fa nga tam tan nga manono wasu e le awali ila va ya sa mato a fe ngai o la awali leo a fa wa ba tu se la tu pe ya le ala o le tu malo si le ala e fa pe fe la mo ai mai sam wa masalo mia la wali leo yo leo men kupe ale ala le la wa ya kam fa se me wa ngi ma wala ala yeah for my ala like I said before I don't need to give money to anybody I don't need protection okay le avengi kupe leo e unnecessary to give money to police what for yeah opu ya ala ele I didn't commit any crime I'm here to clear my name I don't need any protection. You know, le kala le ala. Ili mana umia se pui ngawa. Ala mela wabe foku pele leo. Ya wotele mano no I video o le video no na lua foi le fa le ngai. Ya wal tanga le ya fa ali foi le video. Ya fa ke ya le nafo. E ka fiva e ke man ko pa fa mai ya fa ngalo ya le ala le. Fa ngalo ya ke ngi o allocations ya o pepelo o mamea yo fai mai anga ya o le video la ya fa mai sam tar sanga to isa mo tar sanga to ya rimoni a fa ye telero na loto sa ma te o le famasonga ta ma fai fasioti ta ma fai na te au mai fana na au mai fana ye lua kilipa fa lima au mai le ato au mai rimoni fana ye fa sino mai ya le meu te alo fana ila out e fanai I tau mesina mo te alua I Robert Louis le fa ye fa mo le malo ya sa no le ala pe yo na o fa yatu ele ai se me fa pe na tu awa ele ai se tala no anga tasi malea tangata le video that conversation never happened all that he's saying is he is lying ya o le ai familia la pepelo ya tu wa inga le fa ngofi e matango fi o tangata o tel tangata afia means tama la tu ainga mala tu fana e o ia te e tele no fono fo esa fa pe mai o le e te mana fa o le tili tangata it poses a high risk towards me and my family do you imagine how people look at me my constituency look at me as a murderer o no nei tu ainga ya
ko e fai mai le video Sam o sa ni mate ya ti o every morning na total tala na mai ya tia ele umai nei maftanga na te avea wi fafo na fai mai te avea wi fafo malo ainga again familiar again that conversation never happened le ai ni tupe le ai ni polo misi le ai ma se failo inga fa apea pe o le video le na fa mai nei ya o le fa familiar la whatever na o fa tali mo tangata le fa manino le mele ma fa makilia lo ingo e matua pepelo al tangata le o matua na faia tala pepelo ilung maole o na fa salunga le ya ma o le tulanga fo na le wa la yona ona o mai i ne ila tang ya fa pena fo na bala au sami le il tamai tai pale mi o le fong fa talai fa mai e mana o le video ale sam na run Ia. e mana o ia tali tonu so tele leo ye afia ngi mia ya a fa kele ko pe wa ave ye le ala ya ya o ko ya o kele vale so ya tula utala le ali ile o limoni ma to fa tangata o le ali ile o limongi fa kangaka ya mai le ala ko ke fa se la ma ku lo ingoa ma lo fa tangata tai mi mai fa ye video tangata le ma kwa fa ngo ngi kala fa ya o le ala na wa lo leo tu ya ila la tang le I went through my lawyer na wala tu la lawyer ya fai malo tu mo Matthew Lemsio na yese mena tupu ya yu lai lua fe lua tolo fasili la le ndafo taimi le lona lua wa sa wa accusations ya wa le taimi mo o le van pa ai to sa ne le mena lona lua le wa tak mai la usipi na Land Cruiser Ia. o le mea lana tupu, o le mea na o manatua, o te le manatua na over ai tangata lea, a wai to te le atu tangata atu lo ufali, me le alang kiri mangkuanga ba ai a Sam. O ngai, e le mga kuanga laku Sam, lo nga fale o ngai ko akele o kakaku laku fali, nta o foi le ala, o a nil tai au, se fulu tangata na watu nil tai au. Ia. Ai le fai lana ti tai au, ia, e va ai ia ona o ia o le fai pule, o le tu malo, e o atu ele tu malo, sulo tia isi tangata e se fia mo se soani e fa pena foi mo atu mo tangata o nei tu malo ia te ia o ia o fai pule i le taimi ai ke o ko manga kua nga lua ko po se meo you like lua fe lua tolu nga lua ku se meo po you like lua fe lua tolu fa pe atu o ia fa nga lua ngal fale insinia o e sa e lunga atu ta wele ala e lunga atu la to fale insinia o e sa ia o la utau mana tu o ta mana tu na ia fai mai la ia o ia le e sa we tala no mai le o ti o tu ia tala le la tala sam na la fai atu ona o tu lia e se lo le mana o fali fai mai so na pa se tu lia e se fai alu la alu leo o ke sa ia alu leo se le le na fo sa ia sa Land Cruiser ia sa ia la Land Cruiser double cab ai sa la vea ilo watali i vainganga i le lua afes fulwiva. Ave ese ai loa avele insurance. Wa abatwele insurance le tupe kavai. Ai ave ese ta vali. Lan wala u Land Cruiser. O la Land Cruiser lan moana na abatuai. Ai o tangoloto sui le lan uli. Ia le ta vali. E ave ese alama o lan uli. Na ave fia. Oile insurance. Na ave le progressive insurance. Ia le Land Cruiser lea. Lua fe lua tolo yu lai na alu ese na alu atu seisi lo fale. Ia o le uto e fa to e run na alfasili lea ia Sam. Ia ona amata i lola ia leo o le kolosi al tamaita i o Catherine Dacia. I le tūlanga lea o le tūlanga fo i le wafasili ngia Sam say he saw a silver color Land Cruiser with red stripes that hit to it came from a moto Samoa mi milo tonu le manga tolu aba Samoa fai mai Sam ngaba ai i le Land Cruiser lang siliva e tosi mumu nga so aina tu na sauma nga i mai le moto Samoa mi milo tonu le manga tolu to titi aso ai le maale le manga tolu fa fia ngai male lotu mamona tifa mai le fale papakiu ma to e tai le si tu ia mato tai isi tu lo hit ele kanga kale sawali lunga le awala ia
o le Land Cruiser na e lunga o le tangata lea na pa u lalu e te talia le tūlanga le na sa maka wa pe ngal fasili a Delsa a Catherine ai koe kongia kula malanga fasili fa mai e ke kalia kulanga le mai le o ai fungi o la le pule na tūlanga le o ke le kalia o ke le malam lama i lau fasili ya koe fai aku ya le pule mua o te le talia ina le whamtalanga pepelo e le aisa o Land Cruiser fa pena o te ialu fo i le mea i se mea fa pena wa uma ona su e ina mfa maonia le lo luafelu tas e le fa maonia ia tūlanga i pepelo o le mata apule nei fa tau le maliwa tu au ya pa mai lo la pule kusa le koe fa e Catherine o le maka apule fa tau le maliwa tu au fa mai la pule le aisa isi sa moa e pito i sili ona manao e maua le tangata na maliwa tu au e pe yo le aisa isi e pe yo au lo manao e nau ia maua ia le tangata ina nalavea itu au ia mai lo ia kala atau sao never once in your evidence your chief your evidence in chief bola na fam talanga len fai leo did you express any sorrow towards to our family e mai atau sao le ai ma se me kongo lau fa makalanga le fai leo o ka ua so alo fai le ainga so fa no le ainga tu au i le mewa tupu e fa mai le mong mai le ala o la asa fa mai ia kala ala fangi ala i lang fasilia tasa la sa fa ngonga pe fa yo oile accused of a murder that you never done la sa fa ngonga pe fa yo oile e ku ia i se me kele fa e fa mai ia Catherine ele ai masau kala e fa ka ya tu au ilo na maliu o lo na nganga o lo na ainga pa mai lo kala limon ala el pulmo mo ele ai sei si ele langona ina le me o fai puli al mena tupu no mai le fa tata no am fai mai pena o walu ise I fonga no walu ave sei fonga le ai ngol tamatiti le ya o mea o mai le tawela el puli na o fa tati ese la ngai akiusa akilia ya fa pe ole mea ole ala o fa makingua kwa io o ele nga e ngala ve ai ku au le wa ele ke I fo le ainga express our feelings o le fa ngoa male amala ai le moli maua ai lana tala a le ale pule I'm a father o ke la ngonga I say towards a son o ke la ngonga le langona le ai na makwa inga nga o langonga o ngala ngai akiusa ya e ngo fungim fa pe o ula le o wale avele I fonga o mea umaya o fai towards the family ia on lela nga lainga o fakarikari se ia usa wala nge ile asongi le asongi ile ngo fakali ai from 5 years so fakali ke sa wikilia lo ngo o le te fai mai ta sa lo ngali nga fai mai o fa fe ia ele ai ngo o tu ia sake inga la pule ia ia tu ia ma fai era le pule le ai o la kala foi le fai o lo langonga towards langonga kangaka la langonga wa ke le ia kia le langonga kaka la langonga me ai ngala fa pe o le la wa lo kununga I ona wa tele le tala fi ave I solo mal por kalamelea e fa se ina ile ma fa o tangata le la fa pe mai ia I lona ia langona o le kilo mai le ai ngale fa pe ai o ia mo o ia le na fa ia le me le ile atali I wa mali me yo tulanga na le na fa ilo ai ele ala ilu mole o le whamasinonga ile na ua tu fesili. Fesili ia tau sali le tūlanga I petesa. Le te whai mai ngā kusi au whamakalanga I leo le mangi whamakalanga o I. Ei mangi whamakalanga o I leo. E ei fwoi sesi o pekesa o I sang whamakalanga whamaungia ngā koumo moe I pekesa pōlea. Early hours of 21st of April 2021. Le ai mases I nengi record o I le se whamtalanga o I fa mai loa le ala pule. O nana whai uma whamtalanga. Na o mai wa alotu manana team interview tangata uma ia.
ia na ia tonu isa mato ia fatasi il pole mato moi I ia sa kuli lo ngai e Catherine e tulanga foi lele o maua I se faila ia famtalanga ia a tangata ia sosoani ia lana mau e maila failo ia Catherine o le tam fai e ke fa alo fa ia ngal leo ngal leo le faile ona o le e fo le support le le mele ki fai e mai kala arimoni e o le fisini ngai ke fisini o le ngal leo ele se menga wa lo ke fai aku nga fai mato fa matalanga ele ke fai mai le ia tia kilia la o le so tanga le mali o tu ya pe o fisini na tuli ia le to fa le puli ya fa pena ona fisili le tulanga foi le ile va mar kom sino leo tam fai kom sino man so fai fonga mua le fai ia defense kom sino leo ona lana friend le ala pule menga lengo fa alo sa fa pena fon tu ina nei ia le pule o le leo lato o lana so tanga I le kom sino leo le ma fu ai ona yai me uma ia o le situlanga na singi ai o lana tangi na faulu mo wala na tangi la solima la tangi la solima o kitopa luafelu atu e afangi ele o nga failanga statements nga failanga formal complaints la ile na failanga statements la solima o kitopa luafelu atu aya sono o kitopa luafelu atu failanga tangi le na fa mai kala a Catherine is it no la tangi le e tele tangi fa sanga ya sam na tangi fa sanga ya la uli mafpule o le fasili foi lia na tongi foi ele li o margins fa mai o le fa por kiki fa inga o lau tangi mala mta upu ona lena e tangi la song o le o ki topa lua felua tulu tangi fa sanga ya la uli mafpule e fa mai kala ale ala pule vai au fia uma ya sami me uma nga ko e fai kaulo fa makalanga nga au fia uma ya la ye masami tonu tau pulenga na mafaunga na ina ia fa ia tua ina uni me atoa ia o le tūlanga na yele mo le maua ale ala ali whangamua sa iei fasili na tu ina tu tai muli ele ali ilo ia margins e kai pe o le tangi la lea e pe ona na tu ina tu leo o lau fesoso ani le na tu o le tala margins e whapea o lau fesoso ani le na tu watu lea ile lea na moli tu atu leo lea na moli ai lola audi mai le ala le ai o le ngal wenga leo e tasi ale taimi na tu ina tu la complaint e le kele ia lo ke so angi leo e moli ala audi pe mai no ko e kongi me fasile merchants o la tangi le mo ile na fa aulu leo fa ile ala ya merchants well you take your words back and put it in your mouth yeah wa makalonga si lo lunga kala ka malo le ala yeah I'm not lying le fa ya kusa le ala o kele pelo sa yaila tulanga na la foi upo le ala I le ali lo ya tau fie lo fa msinonga ya ma tula e toilo le na fo se ya mai se 5 minuti se tala noa ila na moni mag ya na fatanga mai lola ia le ele fa masinonga tulanga le na mato va ia le fia tele o le ala mari ya wa le upule na fa ngai le ala I fa mai you earn respect and you have to give respect na tu ina tu ya margins ona o fasilia ia ale tua ale tu te fonga mo na to we on the case mari ya e wale alo a fasil ya e tu mai la tanga ta foi le wa fali maungo ya ko inga fasilia ale kasi ya already answer le fasili o ko inga state o ko inga melanga le tu point ya tu mai la ia le pe fa pe mai o le ala wa pe lo atu na tangi le mo le ala wa fai lo upu ia le ala ai na taua na fo I mai lo le malolonga ona mai lo la ia le fautuanga al famsnonga le ala mai le fionga tama te famsino fa pe mai o le case al defense le lawyer defense my prosecution ale leo e ya la to le avanoa a to la to te tu ifisili ina ile molimag
E tu solo na mau luma le whamasinonga. And we have to answer those questions. E tawa na tali a fasili na. Ia, na whapena fo iona. Ona whai o ile defense. Ile awala wala to fasili me uma whapena. Ona umalola ia, ona whamalulu lo leo le ala le whamasinonga. Whamalulu fo i o ia merchants, ia male lato waenga. Ia matoi amata i lola ia leo le whamasinonga peitai. Watula ia tule ali I lo ia merchants. Ia mwhape atu. I have no further questions, Your Honor. Ile to ia inisi a ofisiri atu la wafionga whamasino. Sa siningia fo ia to whama psua tania to iloa. Pe ia ini ana fasili to whai ale ala pule. E whai ale ala pule. Ia wala isi loa msese to fasiningia ia le ala pule. Wapea mai ile isi ana fasili. Ia le ana umai lolman ma wala ala pule. No fo i pei tonu ole potu. Susala, ela ikikile mo li ma wala atali ole ala pule na so o male ala pule. Or confirmation ole taamali. O taavale le ana la vea ia te oe I le lua fasfuruiva ioe ia le tamale o Sheree Simon Ayafi o le atali o la auli luas fuluiva tausanga o le atali o le ala le pule luas fuluiva tausanga I whainga wenga le LTA o ran relationship o lon tama o lona te o lua po o lona o tama itai o lan no fu le na fai le tara foi le assembly le na moli ma lana video fa pe mai e al waku ai o mai fa fole akali we man tuan men na fonga mua e watu masivai ana sa fa folta vale la tali o limoni o lon to lua le no foi tafta fo le tali o limoni le alon to la te o mai e ofu nurse le kaini o le nurse le to lua ia o le sina fa upunga na la yona mai sure ina te confirminga pesa ai se aso na la tal no ai masam wali fa mai sam ngai ka fia fa ia ku ia po e se ka val po o long ka mai ngar ka vale la ku mai lu mar fani ale le fa mai ka la sam kaminga va ia ku la ku mai lan cruiser FF la silver land cruiser ele 5 cap e double cap le ku mai lu mar fale o rimoni le al pule saulo fa forka vale o le maule asam saulo forka vale ale akali ole al pule malon tol wa ba kolon ko winners allo fasile ka mikol ka vale la lo kama ya o confirm mai o fa ma ni mai tamiti la na ma ele confirm fa ngale ele ko ale fa ma ni mai shere lang mo ma ni ele ia se taimi ele iva ai se sam o kai mi mo ngai fa ko ava ai ya sam in person o tonol potu fa masino ele so pa fenga I lo sam yang o no yang a video yang sa fa ilunga mo kilo ya sam ale fa ko va kingo le ai tanga tai no ya sam o ta vale le na la vea ya o lo afes ful wiva emo ya sa na mai ta vale ya ma to elan moana ya no to vali la ia lo tamale la nululi ya le na la vea ya ta o lo afes ful wiva na vea la le insua ma va ko ya mo kile ko va ai ka va sa mela na ilua na ta wan mo maune shere ya mo o sa wa lo ifa formal pot fam sino ele kolosi shere ai uma kusanga uma lon mo shere ile afanyi ile prosecution o sa lo ifa fo le fa ilu mo prosecute ifasili ale inafo o sa lo ifa fo ya la kolosi lo ai mata kolosi lo lo ia usala uma shere e fa solo tu la pe ya lo na fa tu ale sanga ta mo mau ile so o le fo un tatal no ali fo mo te fo e po ele mo maule la so atu ja mo le antula nga fa taia li mai ya va ile di vaingo le fia po le fo I taimi las e ua tolinga fia longo fo I tolo manga e pe ona tola lo wina I tono le tanto fa sidonga ya wana o lau fionga le me fio mo mai ia tanto li poti ya ai o le wa lau longo ele nga tai tono New Zealand o inai samo ya Michelle langi anto le fa ngai na le o tu fa wa al radio Samoa ia mo pe lo malo si le lo yava fa wa wina I lava singo to le re fia wa la le longo pu le yo le pa ia ma le malo si uta tu tro ya le ngata I le nei fia ya ba pe foi langa ia tu la so anta ya ai o mai so filinga ya wana o le ali taimi to ngai I sa fa funga ti mo sa mai tau le lo yava o le iva si ka ko fa singo ngale fingi pe pe ya ke va ya ko oliva o no le tuli mo mau ia tu le leo sa yaile le men tu ina tu ele na tu ina mai ele fionga ta mai tai fam sino fa pe wa file to submissions
ale to a defense. Ia, i le whatatau le moli mau ale ali o Yeremia. Mankua foi Yeremia le ka ke ngau ia ka whaalongo le moli mau Yeremia sua. Le ka ua Sam ngā welang ke fong. O lea la wa fai submissions, and I don't know. Pole alme wa treat SAI la le moli mau lea whangamua. So, o lea langa o fia fesiri ai la ia le inafu. E pole al tūlanga wa le whaina tūla ia tūla inafu mwhape atu. O le whautu ina atu submission a leo. E whatatau lava i le moli mau lea Yeremia. So, there might be something i le moli mau lea Yeremia na lai o na fai submissions a loia. Pole mea e ke inga le defense o ka mawhauwhaunga ia. Ai le o mea lele whai loa mai kot. E te ina defense tūla i Yeremia e whai la sa o akulanga moli mau mea whapena. Ai se i tātou fasili nei. E whamautina mai, e se awa whaila i submissions mo lea moli mau whapitoa. E tawana i loa le tātou atunu, ua le tātou te whia whalongalonga uma. O le kala i le mia, o le whamai sa mo ia ngal marikir fong. E ia ka o le maliwa ku au. Me o mga ia le ka wale a whigi, ale ala le sa inga pu ea. So mela na, lea te whia tu loa, e se ia o maua pea ia le whai unga. Ina ia tātou whasinia ia le tamata ilo ia. Ia me se foi ia o se isi moli mau taimi nei whaawa wai ia tātou maua lea tai au o se whamatalanga iei whangamua. E an tātou mai e tasi peo nei sa no lilo mai awa i le rivaenga o le fiafia maua pele mahalosi whaua wei ia tūte ma whaiva o lo tutoi. Ia o mātou ia na o le tū ia tulawo le muli panga. Ma mātou wha talitali o mai le taimi. Ia e mawaila wawanoa e mai e se tātou li poti tu sao. Ia i le mai ai o taulu banga o le wha msidonga i le aso ma le afu. Ia so o meiso whirangalo le taulu ngai le tātou so ta inga. Ia wa le mai tau atu. Ia a tonu. Ia o le nao le ai toeanga i sao te lawa i le wha le wha msidona i utua. Ia wa le wha we know taulu banga o le ni fia la songa fua. Ia whaftai te le lava whangamua. Te loa wa tātai mānawa o le whaatatan mai mo stato reporti. Ia whamalulu atu fōi ono le tūlanga na e poe maua me le whamsinonga. Na ia manino le tātou atu. No whaftai fōi sā moa e lo whaatatan mai. Ia e me se wholau tāpua inga le nei mata upu. Ia tātou tu atu i le atua. Whaawawina pēa i ala o lana fio e ala le nāmi o tonu. Ia whaia i lungo le nei whai mata upu a lolo asu. O tātou whaafeanga iai, ai mai a te au nei, ia, tātou whiloa i tae au, pe apule alofa le alii, tātou te au lia i lona anga le lei. Ia, o nei taimi, o le rātou e fo i whamsinonga, manu ia tele le fiafi Samoa, tau whaasoifua. Soifua ia, manuia, o le rauma e mai moma e whaafungatu i le tautua, a le fionga ia li lo maiava, maina vai misa le sui o le tātou ala leo, ngalue puno wa i mai tono le tātou turu i Samoa.